Dobar dan i zaczynamy od tematu. Dobro, pole. Така и ще Swag jacket, super husky. Super husky swag jacket, super swag. Okej, se pravi ja. In zdaj se odpravljamo iz doma v tem trenutku in ja, zdaj gremo. Dobar dan. Srečno, boste pridni. Bomo. Počakajmo. Zdaj gremo v avto in zdaj bomo šli domov. Ja. Ja. In zdaj bomo naredili nov čas, gremo domov. Arne Alex Večers. Ja, in bomo zdaj Da pozdravljaš gospo Marijo. Ja. Ne, snemam. Da snemala gospo Marijo? Ja, ne, bomo snemali še nam drugi. Pravi, ja, zdaj gremo v avto in zdaj šli ne snemamo brez in ja, pravi, naš nov channel, da subscribe, like in te fore. Ja. In Jaz grem peš. okej, pa se vidimo. I pa čakamo za super troli dvigalo. Kaj vidiš je ven? Moja nekje. Watch out, husky. Okay, no. No, prešti noter. Še enkrat da se Okay, what's this? Da potem bodo v ponedeljek 30. decembra, ti pa že ob 10:15 okrogov Kantela pa še po. no 47 €. Se pravi 50 centov. Kmaj sem dal nogo kje v uru. In zdaj bomo videli stroma, daj letko stavila. Daj tako stavi tamo, može dalje, da nas bo videti. In bomo videli stromavo. Ja, in bomo šli ven. O, ne sem videl. Dobar dan, gospa stromava. Zdaj gremo ven. To pa je bil Božiček. 360. Ja, ma nije, s tega ne moreš. Ja. Čakaj. 1, 2, 3, teži v avto! Okej, naj katrca. Katrca. Renault 4. Ja, ne? Daj mi telefon moj. Ma nije, da snemamo. Daj kon. Bomo snemali. In čekaj, zdaj bom kođe. In ja, kaj je tukaj? Veste kaj? Zdaj moramo jeti in bomo se še kaj, če bomo šlo, šli po poti. Tako da pa snemali bomo še doma in zdaj se vidimo. Ja. Aj, čau, tu je bil Alex Arne Adventures. Čau.